postoji li trenutak iz tog perioda koji ti se duboko nekako urezao u sjećanje koji ćeš pamtiti? Pa da, apsolutno. To je bio moj susret sa njim, tih pola sata. To je bilo nešto stvarno lijepo i evo to mi je jedina uspomena na njega. I kad sam išla doma, kad sam dakle odlazila iz te cijele ustanove, tu sam se skroz slomila. Tu sam bila možda najgore od tog, jer onda je sve bilo nekako iza, prošla još jedna noć, pustili su me svi lijekovi, sve što su mi tamo dali valjda. I onda kad sam sjela u auto, krenula sam se i onda sam još jedanput valjda to je bio moj zadnji pogled prema KBC-u i tu sam znala to je sad to gotovo je i... Dakle, taj neki odlazak iz Ljubljane gdje sam znala da je ta cijela priča sad valjda gotova i onda koliko je teško, toliko je osjetiš neki osjećaj, imaš olakšanja na neki način i onda je došlo to, duboka ta nekakva tuga je tek onda krenula. Jer ja do tad nisam imala, dakle, prilike biti tužna, osim tih medija i tih izlazaka u javnost, intervjua, pregleda, svega. Nego tek kad sam u stvari rodila Grgu, pozdravila se s njim, dobila njegove stvari i kad te uspomene uzmeš i kad sam sjela u auto prema doma, onda sam se slomila. I 2 dana poslije kad mi je krenulo mlijeko na koje sam potpuno zaboravila. Znači, potpuno sam zaboravila da ću sad morat, dakle, dojiti dijete koje nemam. I onda to je bio najveći užas. To mi je bilo Bože sačuvaj. Hodala sam s tim zeljem na prsima, plakala danima i uopće se ne sjećam kako sam to riješila. Išla sam na nekakve terapije i psihijatru i psihologu i na šijacu kod neke divne žene koja mi je stiskala to mlijeko, ja sam tamo plakala na njoj i ona je sa mnom plakala, s tim zeljem smo tamo. Mislim, užas, evo, grozno. Kako uopće čovjek... Jer, ne znam, nemam pojma. Evo, ne znam. Mislim da je meni pomogao moj sin, jer on je bio prisutan i on je bio malo dijete koji je došlo i meni stiskao trbuh, a više nemamo bracu sad. Ja sam neka, pa nije tu, on je sad gore, negdje nas gleda, na mislim, oblačiću, tu je on, ali možeš sad, mami, možeš malo skakat po trbuhu, jer on nije smio prije toga, ne. I tako, onda sam se s njim igrala doma, nisam mogla izaći van odmah, nego sam izašla nakon jednog mjesec dana van prvi put, nisam uopće van izlazila iz stana. U biti nije prošlo mjesec dana, prošlo je malo manje. Tu sam osjetila čak i neki strah. Bilo me strah izaći van. Zašto? Ne znam, bojala sam se da mi neko nešto neće reći ružno kad me vidi na cesti, da neću dobiti nekakav pogled, da me ljudi neće gledati. Eno je, vidi je, sad je tu izašla van, mislim, rešila se djeteta i tako. Znaš, neki taj osjećaj osude, jer sad je to sve prošlo, ja sad kao trebam nastaviti dalje sa svojim životom. S jedne strane ti je lakše, ali sad je tek meni išlo suočavanje sa tim šta se desilo. Ako ne želiš propustiti ni jednu epizodu Lud podcasta, zaprati naš YouTube kanal i primaj obavijesti nakon izlaska svakog novog videa.